Intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane, harimo nuko ibiganiro byahuzaga guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma y'i Kinshasa ndetse na guverinoma y'Igoma niko twayita, iyobowe na AFC M23, bakaba ibiganiro bagiye kubikora mu Busuwisi nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, ndetse nta yindi mpamvu yuko ibiganiro byaba byimukiye mu Busuwisi, nta yindi kata irimo hagati aha, ni ukubera intambara ya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo na Israel, ariko intambara ikaba ikomeje kugenda igira ingaruka ku bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati, ubwo ndavuga mu bijyanye n'urusasu, kuko mu bijyanye n'ingaruka z'uburyo bukomeye cyane n'umunyarwanda ahari yamaze kumugeraho, ubwo ndavuga izo ngaruka haba mu bijyanye n'ibiciro bya essence byamaze gutumbagira, gaze ndetse n'ibindi byinshi cyane byamaze gutumbagira. Tugiye rero kugaruka ku biganiro biri kubera mu Busuwisi, tuze ku bijyanye n'ibiganiro bya diplomasi, yaba ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukora gufatira u Rwanda ibihano, ingabo z'u Rwanda, ndetse n'ibyo Perezida Faci Beto ari gushyira ku meza, ubwo ndavugaho n'ubundi mu Busuwisi n'ibyo AFC M23 yazanye ku meza, harimo no gusaba ko Faci Beto yegura, ariko hakaba hari n'andi makuru akomeye cyane y'ibanga avuga ko M23 itazava mu bice byose yafashe. Ibi biri mu byo ikomeje gushyira ku meza guverinoma ya Kivu ishobora kuba iri gukomanga mu Busuwisi. Twize cyane rero, reka tujye kuri aya makuru yose uko yakabaye. Amakuru yizewe yemeza ko intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa zihagarariye ihuriro rya AFC M23 zizahurira mu gihugu cy'Ubusuwisi ku wa mbere tariki ya 13 Mata 2026. Iyi nama ifatwa nk'imwe mu nama zishobora kugena ejo hazaza h'igihugu ije gukomeza ibiganiro byaratangirijwe mu gihugu cya Katari mu murwa mukuru wacyo Doha. Ibi byemejwe na raporo nshya kandi yizewe yasohotse muri uku kwezi kwa Mata, yakozwe n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi kuri Congo Research Group CRG, gifatanyije n'ikigo gishinzwe ubufatanye mpuzamahanga Center on International Cooperation CIC byo muri kaminuza ya New York. Ariko se twakwibaza tuti kuki ibiganiro byavanwe i Doha muri Katari bikajyanwa mu Busuwisi? Iyo raporo isobanura neza ko impamvu nyamukuru yatumye ibi biganiro byimurirwa mu Busuwisi by'agateganyo ari ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara mu gace k'ikigobe cya Perse, ubwo ni Gulf region iri ya Persian Gulf, mu rwego rwo kwirinda ko ibyo bibazo by'umutekano byahungabanya ibiganiro by'amahoro. Abahuza bafashe umwanzuro wo kubyohereza mu Busuwisi, igihugu kizwiho kutabogama ndetse n'umutekano usesuye. Icyo mugomba kumenya kandi nuko ibiganiro byahamagawe ku mugaragaro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'igihugu cya Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ubushake budasanzwe no kwiyemeza gukomeye ko aya makimbirane agomba kurangira burundu mu burasirazuba bwa Kongo. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'inama yo mu Busuwisi, reka dusubire inyuma gato turebe ibyabaye Doha, kugira ngo musobanukirwe neza aho ikibazo giherereye. Mu mwaka ushize tariki ya 15 Ugushyingo 2025, impande zombi zashyize umukono ku masezerano y'amahoro mu mujyi wa Doha. Icyakora ibyari byitezwe siko byagenze, kuko aya masezerano ntiyatanze umusaruro wari witezwe na bose. Muri gahunda 8 cyangwa protocole 8 zari zaremeranyijwe ho ko zigomba gukurikizwa kugira ngo amahoro aboneke, ebyiri gusa nizo zabashije gushyirwa mu bikorwa. Izo ngingo ebyiri zavugaga kwishyirwaho ry'urwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ndetse n'uburyo bwo guhererekanya imfungwa z'intambara. Ariko se bindi byapfiriye? Ingingo zikomeye cyane kandi zireba umuzi w'ikibazo kugeza n'uyu munsi zarananiranye. Izi ngingo zikomeye zirimo ejo hazaza h'umutwe wa M23 n'abarwanyi bawo, niba bazinjizwa mu gisirikare cya leta cyangwa bazasubizwa mu buzima busanzwe. Ikibazo cy'ihunguka ry'impunzi z'abanyekongo ziri mu bihugu bituranye, ndetse n'ikibazo cy'ubutabera ku byaha byakozwe mu gihe cy'intambara. Kuba ibi bibazo byose uko ari bitatu byarakomeje kuba ingorabahizi, byatumye amasezerano ya Doha asigara ari impapuro gusa, ibyatumye n'agahenge kari kariho gasenyuka byihuse.
Nshuti bavandimwe rero isenyuka ry'aka gahenge ntiryarangiriye mu magambo gusa, ahubwo ryahise rigaragazwa n'amasasu ku rugamba. Uko byavugwaga ku meza biganiro siko byari bimeze ku kibuga. Guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ukuboza 2025 umutwe w'inyeshyamba wa M23 wahise wongera kubura imirwano n'imbaraga nyinshi cyane, nyuma yo gushotorwa bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abari mu itsinda rya FARDC bose, ubwo turavuga Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bose. M23 rero yahise nayo yivuna umwanzi bikomeye cyane, yerekeza mu majyepfo ashyira uburengerazuba, yigabiza ibice byerekeza muri Mwenga ndetse no mu y'ingenzi cyane wa Uvira. Ntabwo byatwaye igihe kirekire kuko ku itariki ya 10 z'uku kwezi k'Ukuboza 2025 uyu mujyi mukuru kandi w'ingirakamaro wa Uvira wahise ugwa wose, ufatwa n'inyeshyamba za M23. Gufata Uvira byabaye ikimenyetso gikomeye cy'uko inyeshyamba za M23 zifite imbaraga zidasanzwe kandi ko zidateze gusubira inyuma mu mugambi wazo, ikigaragaza ko M23 itari gishishikajwe n'ibiganiro by'agahenge bya Doha, na cyane ko n'urundi ruhande rwe rwakomeje kwica agahenge mu buryo budasanzwe. Nuko rero uyu mutwe witabiriye inama imwe mu nama 3 zose zari ziteganyijwe z'urwego rushinzwe gukurikirana iby'agahenge. Ibi byahamije ko icyizere hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 cyari cyarayoyotse burundu. Gufatwa ku mujyi wa Uvira ni kwagize ingaruka gusa imbere mu gihugu cya Kongo, ahubwo byahise bihungabanya bikomeye cyane diplomasi yari iriho hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Kigali. Ibiganiro bya diplomasi bizwi nk'ibiganiro bibangikanye byahise bihagarara mu maguru mashya. Niba mubyibuka neza, kuva mu kwezi k'Ugushyingo 2025 inama y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano izwi nka Mécanisme Conjoint de Coordination Sécuritaire GSCM hagati y'u Rwanda na RDC ntiyigeze yongera guterana habe na rimwe. Ibi byajyanye nuko inama zose zari ziteganyijwe kuzahuza ibihugu byombi mu mujyi wa Doha zahise zihagarikwa burundu kugeza igihe kitazwi. Uku guhagarara kw'ibiganiro byatumye umwuka mubi wiyongera, iterabwoba ry'intambara yeruye mu karere rushaho gututumba. Mu kubona ko ibintu bikomeje kuzamba kandi ko intambara ishobora gufata indi ntera mu karere k'ibiyaga bigari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo kwinjira mu kibazo mu buryo bugaragara kandi bukomeye. Mu kugerageza kubyutsa diplomasi habaye inama zikomeye hagati y'ibihugu bibiri n'ibihugu bitatu. Amerika yahuje n'umwa za Kongo ndetse n'iz'u Rwanda mu murwa mukuru wa Washington DC kuva tariki 17 kugeza ku 18 z'ukwezi gushize kwa Werurwe 2026. Muri izi nama zahuje impande zombi ziyobowe na Amerika bemeye gushaka uburyo bushyiraho ingamba zihamye zo guhosha amakimbirane nta masasu. Ariko rero kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekane ko zikomeje ibintu kandi ko zitazihanganira uwo ari we wese ukomeza guteza umutekano muke, zafashe icyemezo cyatunguye benshi. Tariki 2 Werurwe 2026 Washington yatangaje ibihano bishya kandi biremereye cyane. Ibihano byafatiwe abasirikare bakuru bane bo mu ngabo z'u Rwanda, ariko ntibyarangiriye aho. Ibihano byafatiwe n'urwego rw'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange gihagarariwe na leta. Abanditse iriya raporo twavuze yo muri kaminuza ya New York bagaragaje ko iki cyemezo cya Amerika ari kidasanzwe. Kuvana mu magambo igafata ibihano byibasiye inzego za gisirikare zikiri igihugu n'ubutumwa bukomeye bwa diplomasi bwerekana ko Amerika ishaka gushyira igitutu kinini ku Rwanda kugira ngo ruhagarike ibikomeje kuvuga ko ari ugutera inkunga M23, n'ubwo u Rwanda rwakunze guhakana ibi birego. Tugana ku musozo w'iyi nkuru yacu, ariko ntidushobora gusoza tutavuze ku cyiciro gikomeye cyane kizagora inama yo mu Busuwisi izaba kuri uyu wa 13 Mata. Ibyifuzo bya M23 kugeza ubu, umutwe wa M23 ukomeje gukomera ku byifuzo byayo.
abasesenguzi bafata nk'ibiremereye cyane ndetse bamwe bakabyita ibyifuzo by'indengakamere. Muri ibyo byifuzo M23 irasaba ko habaho impinduka zikomeye ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irasaba ko igihugu cyahindura imiyoborere kikayoboka uburyo bw'imiyoborere y'intara zifite ubwigenge, systeme fédérale, aho intara zihabwa ubwigenge busesuye n'ububasha bwinshi bwo kwiyobora no gucunga umutungo wazo. M23 isaba ko ubu buryo bwashyirwa cyane cyane mu ntara zo mu burasirazuba arizo Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Niba mwumva ibyo ari byinshi ni mwiyumvire icya kabiri. Inyeshyamba za M23 zirasaba mu buryo budaciye ku ruhande ko guverinoma y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yegura ikavaho burundu kuko batayemera. Bavandimwe rero aha niho ihurizo rikomeye riri. Nk'uko mubitekereza, ibi byifuzo byatewe utwatsi byihuse ndetse byamaganirwa kure na guverinoma ya Kinshasa. Leta ya Kongo yavuze ko ibi byifuzo bya M23 ari agasuzuguro, ko nta shingiro bifite kandi ko binyuranyije n'amategeko. Leta ihamya ko idashobora kwemera ko igihugu gicikamo ibice cyangwa ngo yemere kwegura kubera igitutu cy'umutwe yita uwiterabwoba. Uko gushikama ku mpande zombi, M23 isaba ibigoye kwemerwa naho Kinshasa idashaka kugira na kimwe irekura. Nibyo bituma iyi nama yo mu Busuwisi iba ikizamini gikomeye cyane. Muri make, urugendo rw'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ruracyari rurerure kandi ruzengurutse imisozi myinshi. Uko intumwa zizaba zihura mu Busuwisi mu gushakisha umuti, ibibazo bikomeje kwiyongera kuva mu gusenyuka kw'amasezerano ya Doha, gufatwa kwa Uvira, guhagarara kwa diplomasi y'u Rwanda na Kongo, kugera ku bihano bidasanzwe Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda. Ese mwe inshuti zacu, bakunzi bacu kandi mukurikiranira hafi iby'akarere k'ibiyaga bigari, murabibona mute? Ese murabona ko ibi biganiro byo mu Busuwisi bizatanga umusaruro cyangwa bizagenda nk'ibyaduha cyangwa bizaba amasigara cyicaro ntihagire icyo bitanga? Ese kwegura kwa Felix Tshisekedi byaba igisubizo cyangwa ni urwitwazo rwa M23? Inshuti bakunze basaba ko mwatwohereza ubutumwa bwanyu aho hasi muri comment sections down below, aho hagenewe gutanga ibitekerezo, kuko twifuza cyane kumenya uko musesengura iyi nkuru, ibi biganiro, yaba AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa ndetse yaba n'u Rwanda na Kongo ndetse n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda. Inshuti bakunzi, niba utarakanda subscribe ikande kugira ngo mubizwane natwe, uke ukanda like kugira ngo mutazacikwa n'amakuru yacu y'ubutaha, aho tuzakomeza kubakurikiranira umunsi ku munsi uko ibiganiro bizarangira. Murakoze cyane kubana natwe, ndabifuriza amahoro, turasubira mu yindi nkuru.